Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko agitegereje ko ibihugu byo mu karere ka Sahel bishimira Paris kubera kumiriye ko byagwa mu maboko y'ababirwanyaga kandi yanze kwemera ko ingabo z'igihugu cye zirukanwa mu karere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yatangarije muri Namibia ko Ubushinwa buzahora ari inshuti yizewe ya Afurika n'umuterankunga ukomeye. Nyuma ya Namibia, Yi azasura Congo, Chad na Nigeria. Urubanza rw'ahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy rwatangiye kuri uyu wa mbere ku byaha akekwaho by'inkunga itemewe n'amategeko mu kwiyamamaza kwe mu 2007. Ni amafaranga yatanzwe na guverinoma ya Libya yari iyobowe na Muammar Gaddafi. Sarkozy yavuze ko nta kosa yakoze. Ibihumbi by'abahanzi bitabiriye akarasisi mu mihanda ya Cape Town muri Afurika y'Epfo kuwa gatandatu. Abateguye igitaramo bavuze ko amatsinda 18 agizwe n'abantu hafi ibihumbi 20 yagize uruhare mu gikorwa cy'uyu mwaka cyitabiriwe n'imbaga y'abantu. Umuryango udaharanira inyungu Plant Village muri Kenya urimo kugerageza porogaramu ya telefoni igendanwa igamije gufasha abahinzi kumenya indwara n'udukoko mu bihingwa byabo mu burengerazuba bw'igihugu.